Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Eunice. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Eunice. Aklunak amaysak a nager a misis. Amok nga adu a misis ti kaskanyak. Kat sapay lakuma, tapakapidutan iti adal, daytoy kapadasak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eunice. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O, Jocelyn, inalam ka din jay balon mo ngayon sa ganak. Wen, mami, addan dito'y bag ko. Jelly Brom, ang mga numalipatan manan. Adda amin nun dito'y bag ko, mami. Oh, nakasagana kayo kadi aminan. Lugan kayo di kotse. Wen, daddy, inakayabanan dading ko. Oh, lakay, jay laptop mo, ang mga numabatim manan. Mangrugi ka man ako nakon. Na, palpalagipan ka laeng tanagado ti maliplipatam. Ad-addang adu ti malipatak, nukas taasao ka asao. Nang nangruna, nukas to'y apanagrurubwat. Ay na, di mo liplipatan ti agbalon iti danom. Ay na, agsakit ti ulok kan ka. Imbag man mare, ta saan amaladladaw dagiti anak mo iti eskwilaan. Ay na, saan mare, taririingak ida iti masapa. Bigbigat pa ilaang akit ngiwatak ang ngiwatan. Kasta aya, imbag ano saan da kakagura? Saan mat? Dagiti ngamin anak ko, no sermonak ida, ay na, ungtandak. Pati nilakay ko akit ungtak no agbunto-buntog nga aggunay. Isumat lagayam nga alas 6 pailaang, mangmangeg kon nga agan andar jalugan niyo. Una mare, no saan da nga agriing, ha? Makangagda kanya. Ayan mo, apingawan ka pa'y. Bakit? Napan ka siguro nagbirhausan niya. Denggenak wano saan? Agawid kan. Sa anak nga agawid. Tadyak kaya't amang ngagday ta panagniw-ngiwat mo. Makauma. Ano? Manang, mangan tayo ka nun. Nagko na. Mami. Ni daddy ngay. Saan pa'y mat-asim mangpot? Diyak kaya't timangan. Noawan ni daddy. Taapay. Saun tumanan asaw ni mami. Agung ungat, uray mangbangan ka. Wan nga ron. Apay akas choy ni mami. Anya ngay aramidan nyo dita. Umay kayo manganan ah. Sa anak pa'y amabisin, mami. Oray siyak, sa anak pa'y amabisin. Tanya tikinkin na nyo, ta saan kayo pa'y amabisin, ah, Bing? Awan mat, basta sa anak pa'y amabisin. Anya ti rason asaan nyo akayat timangan. Ah, Jocelyn? Sa anak pa'y nga rod amabisin, mami. Orayan milaangan ni daddy asumangpot. Aping imbagam. Kat isumot ngamin ti imbagam. Umay kayo manganuan no saan? Saan pa'y mami? Tanaungat ka kano ngami? Anya? Agdala ka man, Bing. Tila ibagbagam. Apay nga itakala ang agawid, ah? Nakaraing ka pa'y mutlagayam. Talaga asa anak anaturog, takayat kang urayon. Apay ngamin asaan ka pa'y anaturog. Kunakmatkan ka nga ag-overtime ak. Awan mo timbagbagam akas na. Anyang awan? Kat no in-text ko kan ka. Nag-text ka kanya. Basa am ngamin ajay text ko kan ka. Lik-lik-likan nak ka di. Anya? Nagkunakan ka? Nabanugak. Di na kon sermonan. Takayat kun ti maturog. Amok asaan ka pa'y anak katurog? Apay aya. Maturog ako man. Nagsao ka pa'y laang. Saan anang rabi idagiti ubing? Kunadang urayan da ka. Ngam saan da kan anauray. Nakaturog nan. Apay, naungatak ka di unay? Damagam pa'y laang. Kagurayo di aramidak apanang palpalagip ko kada kayo iti inaldaw. Saan ka di akas taliin? Kanayon na apalagipan dagiti anak na.
Wen, ngam sobra ti aramidam. Nasakit iti lapayag. Makauma. Apay ngay mare. Awan pa jalugan nila kay mo katrabiin. Ha? Kuang amin. Madmadlaw ko laang. Tunggal ngamin tumanawak di tabalayo. Awan pa'y tilugan nila kay mo. Kanayo na kasta. Agob overtime ngamin nila kay ko. Kasta aya? Kanayon nga overtime? Wan mare. Sa bagay. Maawatak. Ado ti paggastusan ita panawan. Ay, wan nga ron. Inayon mo pa'y ang imi na amin na nagagatangan. Ay nakakasapulan na talaga ti panag-overtime. Kinunampay. Anya nga tanga oras sa malmal pas ti panag-overtime na. Pasaray rabiin no agaw awid. Kita amangan mat no sa balin ti papapanan na no kas tamal pas ti overtime na. Anya ti kayat mo asawan. Dumagdagas iti beer house kas kada video kyan nga ado ti chicks na. Ay, ad-addan nga agsakit ti ulok iti dayta nga imbag mare. Ay ha? Ay kat, di nakamat ko lang mati suspetsak amare. Kasanungay, nupod no ti imbagakken ka. Saan kayo amangan? Sa anak lakuman anaglutluto, no kastamot laang asaan nyo akayat ti mangan. Bing, sa dino ti papanam. Apay namin nasurutan na. Daddy, agring ka. Bing, agong ungat ni Mami. Inta manganan. Daddy, agong ungat manen ni Mami abigbigat. Taapay ngamin aya. Saan mi ngamin akayat timangan? Kat numapan kayo ag eskwela. Rumbang amangan kayo. Sa ungat ngamin asaw ni Mami. Ungat nga ungat. Umay kayon, Daddy. Tapno saan nga agungat ni Mami? Ay, makaturturog agpailaan. Bing! Jocelyn! Aldawan! Maladaw kayon! Ayan yun ngay! Daddy, ungtan na kami ni Mami. Sige, umuna kayo di kusina. Sumarunoak. Sumaruno ka Daddy? Saan kami amangan no awang ka? Aldawan! Naladaw kayon! Ibagbagak ngamin amangan kayon ngum sa bali pa ila ang aramidan nyo! Bakit? Mangmangandan. Apay ay ang agong ungot ka. Wan! Gaputa sa andak adengdenggan! Ay na, uray madama amang manganda. Ung tamlat taida. Sandak gaya madengdenggan! Makauma dengdenggan ti panagniw-ngiwat mo. Katlas tuyak nga rutaan! Anya kumati aramidak ngay! Nalpasa kun amangan. Saan mo pa'y anaibos day takan ka nam si ka Jocelyn? Inaklangan nag-eskwela. Ore siya, nalpasa ko na Nito! Sige, itulot kayo ni J-eskwelaan. Saan da pa'y anaibos ti kananda? Napukawan ti ganas da amangan. Gaputa umanungat ka. Apay, saan anapan nagtrabaho nila kay mo itamare? Saan mare? Nag-night duty ngamin. Nadlaw kukot ngamin asana nakauniporme. Napanalain tulod dagiti anak mo iji eskwelaan. Kasta gayam. Wan mare. Kat, adda ka din nadlaw mo sa bali iti garaw na. Jay, kunakken ka nga mga no adda chicks na. Diyak kaya't apanunutan da ita mare. Ay na, kasta dagiti lalaki no medyo na umadan. Agin o overtime da, tapno maliklikan da nga gawid. Wala niya. Isong agridam ka mare. Abangan no adda kalukwan nga aramidan nila kay mo. Naitulod kong dagiti ubing iti eskwelaan da. Ituloy kong ti maturog. Rabi imanan ti jutik. Apay asino katamatan ti schedule ti trabaho? Saan asyak tinang sukat? Ti opisina mi. Agpudno ka man kanya. Adda babae man niya. Anya? Saan kan nga agulbod pay? Ammo kunter aramidam akalukwan. Anya akalukwan nga ibagbagam? Mas pilyam tagtrabaho iti rabi? Gaputad da babaem nga awidam? Unay matdaytan apa nagpampanunot mo. Naumakan kanyak! Dayta ti pudno! Makitam dayta! Saan ka na si mong bat? Gaputa pudno timbagak! Addan babaem! Kaya't mo ka di amaamuan ti pudno?
Wan, aminak ang nauma akon kan ka. Nauma akon, gapo iti ugalim asumanaw. Kanayon kang agong ungat. Ngamawan babaik. Jak aramiden dayta. Ngam no saan kang agbalbaliw. Mapilitan ak amang isukat kan ka iti sa bali. Anya. Kaya't ko jay babae, nga amunak respetuan. Hello, ni Eunice daytoy. Mrs. ni Alex. Mare, si Kamit Gayam. Apay ngay mawag ka dito opisina. At dala kayat ko ang maamuan. Anya data. Kahit mo ka dito yabak ni pare Alex? Sikati kayat ko akasarita. Anya ti kahit mo ang maamuan ako nam? Adda ka di dita opisina yun ni Alex ita. Wen mare, mandamang agtrabaho. Agsususpet sa aklaang. Ngamin, nasukatanan iti rabi iti oras ti trabaho na. Jak mababalaw ni pare Alex. Gaputadakdakkel ti sweldo dagiti ag-duty iti rabii. Amok dayta. Saan ka kumangag panunot iti madi? Tamamati ak nga wanter aramiden akalukwan ni pare Alex. Sapay ko matakas na. Awan ka diti may bagbaganakan ka may papan kanya. Dailang ka na yun mo panagungungat kadakwada nga aga-ama. Awan matanti sa bali amang mangag ko. Kasta ka di? Sige, agyaman ak itipan nakisaritam kanya, pare. Oh, ading. Apay asinurot nak dito study room. Si kakit di ate aglamlamang. Isungada ka dito eh. Makita na ta dito ni mami. Agungot tumanan. Ay, rumar ka. Diyak kayat. Kung tanak ni mami no makita na. Jocelyn, Bing, anyater aramidin nyo dito eh. Ha? Apay, asaan kayo ang mapanagbuya iti TV? Kwa mami. Urayan mi lang na sumangpet ni daddy. Apay, aya. Anyati kabutang nyo kanya. Ungat kamat ngamin nga ungat, mami. Ala, rumor kayo dito. Tagbuya tayo atalo iti TV. Saan ako nga agungat? Oh, nangag mo manang. Oh my God! Mangan kayon, anak ko. Apay, asaan ka matan anaungat, mami? Uy, Bing, tila damdamagam. Sumardang ka man asao. Saan ako nga agung ungat? Tanaamiris ko, nga awan tinasaya at ama ipaay ti kanayo na panagong ungat ko. Oh, nangag mo manang Jocelyn? Iso asaan ta na masapol nga orayan pa ni daddy? Sige, mangan kayon, anak ko. Nasdaaw nilakay ko tanagbalbaliwak anaming pinsan, Mr. Lonely. Naamiris ko dagiti biddot ko, iso nga ita, makunak anaragsakan ti pamilya. Tuy pagayam mo, Eunice. Eunice, pagayam ko, ti kasayaatan iti amin ket ti panagbalbaliw mo. Nagbalin ka anasayaat nga ina, ken asawa iti pamilyam. Ala, itultuloy mo dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Eunice, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.